पाकिस्तान दगी लाखिबी सीमा हैदर ngarang dagi khanghaudana mapangal sonthakiduna phamda haithakre hairi doctor singna hai glucose ki awat po oire dehydration oire aduna glucose kanna halhalli mana india da lakpadagi hojik phawbada rest phanglam khiroi media na marol ama amrom da police na hangthiriba pung kaya kaya changna maramatuna nupi gi hakchang ni mapangal kharedi soli wamanduna tawbusu maram ama oibi ai amrom da sima heider na 21st July da page kuntra nipan gi petition ama mercy petition ama bharat ki rashtrapati da thajin khre petition adu ki maroi balondi mabu Pakistan da halan bi ganu India da laihan biu asidi maram ti mahak sachin ga lohjare bharat ki nagarik amagi mau oire aduna mabu su nagarik pibiu sini amasung mahak Hindu dharma su losin jare amrom da media kharana asum da report tawi sima haider na muslim ki maroi ba kalima phaw da phate Quran ke ayat amat phate Islam ni kari su khagde aduna mak ase muslim ni karam na haigani sini tawbagi di sima haider muslim makni adubu muslim dharma की बेसिक फाव द खंगदब मिसक अदुनी महागना राष्ट्रपति की खुदांग द पिसिन ब सांख्रब चे सिंगदा मसिगे वफम सिसु निंगसिंगली हाई मदुदी मागी लाइफ द लव नतन करी अमत पांदम लैती सचिन खकपु नुसिजरुबना पाकिस्तान थादोकलगा इंडिया द योरखिबनी चे सिंग अदुदा मसि मसु ई हाईरी मदुदी मागी लव स्टोरी असे लैला मजनु हिररंजा गी लव स्टोरी गुंबनी अदुना अरान ब खनबिगनु आइबु लौसिन बियु हाइना कन्न रिक्वेस्ट थमखी सीमाना मखाताना इजरी माग हिंदू धर्म लौसिन जरे अमसुंग ngasi फावद चिंथीबवा अमत ngangjadri हौजिक माबु ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ना इंक्वायरी तौरी अदुबु सीमाना हाई ATS खक्त नतना माबु तुंगदा CBI ना NIA सिंगना ओइरबसु इंक्वायरी तौबद चिंगनब लैजदि मसि तनतना polygraph test brain mapping test lie detector test amati DNA test torabsu ready oijagani haiki nahan ATS group na 18 hours hangthiba gi thabak chathakaba tungda jasusi spying gi angle da di proof kari amata phangti hairi chairuk sida amuk mabu Pakistan da halan bagi wapam amasu kanna khanda nainari adubu mabu Pakistan da halan gadra natraga India da laihan dori bra masigi reply kana gi sunak da hoji khobdi leitri simana magi petition da mention toriba akan bo apam kharadi Sachinamati ma Romeo Juliet Hiraranja Laila Majnun gi saktam adumakni aduna Sachin ki tamak punumak thadok aki akhang leitana borderland na lakhibani aduna aibusu Bharat basi singna latnatan lotion biu Bharat sida Pakistan ki Afghanistan ki kaya honglak payau ki makhoi buloksin bagum ani subana actor khara khodam moina Akshay Kumar khoi Indian citizen pibiri aduga kaya amana long visa pibiri ai gi so adum na pibiu sini magi matang da final kari decision leigadauri hojik phawdi arep laitri अमरोम द गुजरात की जुनागढ़ को मफम द ngasi ayuk tagi nong chuba khuchu se kaya gi matik sathi haibada junagarh ko ba mafam se hekta lupsin bani hairi lakpa nongpak ki nongpak oina hekta haitharam ki bani aduna maram oiraga gari ghora yum kai taw thaba yauna ising gi sahu kanna akut mafam de chen tharaki san iroi mi ahallaman lambi da tawthari junagarh gi nak akoi bada chingsang pareng lei hairi adugi ising singtuna amuk city de chensil lakpada phibam kahen baki wari khudakti City ase fit manga taruk ising de lupsin ki yum kai khudak talaksin ki han laman taw thanara ki akan ba pakhang singna timely help tauna hobi hai khudak te NDRF team laktuna problem ta taduna laiba singbu mateng pangli Junagarh tanatana Surat ki nakya dalaiba Navasari ko pham sida su 4 hours ke manung de 6 inch nong chu takiduna hekta ising ichau thokan ki awa bani mapam ani sida oiriba phibam se hojik ma अमरोमदा अखोई मणिपुर की फिवम दी अदोम अदोम ना इंगोंद की हेना भाव ताबिरमगनी नहान की वायरल वीडियो अदुगी मतुंग द वर्ल्ड वाइड चर्चा ने इवन यूके की पार्लियामेंट सु मिनिस्टर नुपी अमना मणिपुर की सिचुएशन द क्वेश्चन थांगत क्रे सो थैंक्स फॉर वाचिंग